السلام عليكم. مرحبا جورا قلي بجار وقهداري مني دلال ويجاب خير وخشي بمنن بآرامي وآشتي بسلامتي بتندرسي مني إن شاء الله. خوي خواش خوني خواش شبي خوش حمو إيوة بن وجوارا بن قهداري نجا برنامج يا خونا إيرو تحقيق كديدة كت يعني تعب خبات إنسان تخوني دا ولو كديب من ميزين قواوي بواسطي دتعبي دبطلي شيروباوي أوا أو إنسان بكبير حتيه إيجو بيني قواوي كديدكي تعبيد دبيني دبطلي أو إنسان إسرحتكي كد جيتنا كديد خونيدا دلالة سر احتيالات تولية جيتكي يعني وين نعمت بسر دورن هنجي هالو بيجند بينا والله إيجو تخودا كديب بين يعني ميزن قاوي تعبي دوسطي دبوي أو إنسان مالي إنسان أبوخي نبحقي دبي إيجو في خوني ببيني أجر دولمان دبي ومالي إنسان أبوخي أجر فقير بي وهي فقير تبي أما داوية دجي وير حتي ببيني كد aynı zamanda dalaletki kuvve او insan حبكي كيمجي ببي دالة سربيجتكي او شو ما تشي انسان دخودا ببيني قواوي هن حجوم يكيتكن تعروس زاني ولو بسرتا دتين تولد بين هن انسان رجل تببيني تخودا جو إنسان ولو حجومي تدكن أو جميتنا أجر تجواد تجبر وانا ضرفي وزورات بابن أجر تدبيني قلت تحجومي وادكي أو جبر تضرفن تلتشنا بوشمان ببين و تبيني هناك حجومي هناك عادكن تولو ببيني دلالة سر توبيدكي ودلالة سر خيرتكي أو شو ما تشم إنسان دخودا غاري غزاروك بيد ليزن غراب وغراب بيني ياجي بيليا بيقول تكنا ولو برتكري أوا ياجي أو زبزبها إيجو خل سرد هلدن ياجي ولو في شكل توبا أفهمو يكنافن إنسان خودا يعني غاراب بليا ببيني ديتناوي تخودا تشيا تسر وصفدان وزمي يعني زم معناه كم كرنا يعني تغيبت هناتكي يا جيكت تبهنارا قربالي بكي و إنسان زورات تببن ديتنا بليا مسكيتا غارا دلالة سفقيلي جدكي بلي يا جيبين تخودا قاوي تنبغاد ليزي أو إنسان يبيوير تزاروكي ويتشينابن ولود بيجي بلي أو شيشو ما تشي إنسان دخوني دا داغي ببيني داغ كي قالك دا هلبستي مزنا دا كايو دار دي ما كايو داغي ما برن يعني داغ دا ولو حسن صور دقنا بقردا بإنسان دوكن جريتي قلتن داغ دا ديتنا داغ دا نتخودتشيا
ئێگۆ بینی و ڤراوی داغ بدن یعنی ئانیاوینا یاژی تحیلاوینا داغ بدن معناوێ ئەڤە ئەو ئینسان زەکاتە خۆ نادی یاژی کێ دەولەت موسەڵەتی سەر دەبی یاژی کێ ji dostnexwe hevala xwe diveqetin vêce tu bibînî demxak daxdanê ku bi tiştine zêr ya zîv daxdanê dikin ew çi ye ew însan îbexîle zikreşa û mena heqê Xwê Teala ji însanî dikî tu bibînî ku tu daxa bihasin dikî tu bihasina dax didî ya hinek te dax didin ew çi ye ew jî elemetê ser ku tu guneha dikî ser gunehet îsrar dikî însanek got bibînî di xew de wilo cihê daxê daxdanê bi xizmetçîkî ve bibînî cih nû bî wê ji dunyayê wê tiştine nû di dinyayê de wê bînî weke defîna weke got bibînî gewa wî însanek bi agir hatiye daxdan ew însan wê kûçikin wî geskin ya jî însanek weke kûçika wê bêbextî derwalê kin gotine nexwe jê re bêjin got bînî di xew de ew daxê dax û keyê wîna wilo giroverin ew însan dibin ewa dewletê de ye dibin emirê dewletê de ye got bibînî di xew de gewa wî damarine wîna hatine daxdan ya jî kê kabokê wîna ew însan wê cariya wîna biwelidî ya jî wê bi pîrekê re bizewcî û wê bêbextiya li wê pîrekê bikî got bînî di xew de gewa wî di sînga wî de dax hene ew însan wê bî mezin ser însana aynı zamanda daxdan delaleti ser wîladetê jî dikî belê guhdarên hêja bername maya xewna îro jî heta vê derê bi xêr û xweşî bimênin xewê xweş xewnê xweş û xewa xweş û şevê xweş hemû êwe bin û ji we re bin înşallah belê înşallah tim û tim hûnê xewnê xweş bibînin bi îzna Xwedê di hedê bi xetirê we